Zdravo, djeco. Ja sam šumski maestro. Sviram, pjevam, pomalo spavam i družim se sa vašim starim prijateljima. Vi ih dobro poznajete. To su šumski patuljci, Borko i Pečurko. A danas želim da vam ispričam priču o tome kako su Borko i Pečurko učili o minama. Kad za loptom ludo juriš u pobjede, kada žuriš i kad želiš faca biti, pa sve druge zadiviti. Kad išaraš svoje lice poput strašnog poglavice, kad si željan da se boriš i ratnike svoje brojiš. Oprez, misli dobro, pazi gdje opasno ne odlazi, jer se mine dobro kriju, one žele da ubiju. Oprez, misli dobro, pazi gdje opasno ne odlazi, jer se mine dobro kriju, one žele da ubiju. Kad te čupka i crv sumnje kad te kopka, kad se želiš uvjeriti, samo malo istražiti. Lopta je za igralište, indijanci za dvorište, crteži su za maštanje, a igračke za igranje. Oprez, misli dobro, pazi gdje opasno ne odlazi, jer se mine dobro kriju, one žele da ubiju. Oprez, misli dobro, pazi gdje opasno ne odlazi, jer se mine dobro kriju, one žele da ubiju. Crteži su za maštanje, a igračke za igranje. A metla je za metenje. Borko, znaš li o čemu već dugo razmišljam? Da li su se djeca i u stara vremena igrala? Da li su se djeca i u stara vremena igrala? Pa da, djeca, pa djeca se oduvijek igraju. A reci mi, da li su imala igračke? Pečurko, pa igračke su nešto čime se djeca od davnina igraju. Igračke su i tad, davno, vrlo često ličile na predmete koji koriste veliki. Kao kuće, kućice, alatke, alatkice, metlice. Jeste. U iskopinama starih gradova pronađeno je mnogo igračaka od gline, od bronze, od drveta. O čemu vi pričate? O igračkama? Pa ja mislim da postoje neke važnije stvari o kojima bi vi trebali pričati. Pa znate li vi da vam u šumi ima mina? Šta? Šta ima u našoj šumi? Mina? A znate li vi uopšte šta su mine? Pozvaćemo mi šumskog čarobnjaka da ga pitamo šta su to mine. Naučnika. Treba zvati naučnika. Naučnika? Ja ću zvati naučnika. Pitali ste šta su mine. Mina je naprava. Eksplozivna naprava. Tako je, momak. Ona je napravljena s ciljem da uništi i ubije. Da uništi i ubije?
Da, mine služe za ranjavanje i ubijanje ljudi. Zaranjavanje i ubijanje ljudi. Pa onda je mina strašnija i od strašnog vuka. I lukavije su od najlukavije lije. I još nešto, skrivene su u prirodi tako da ih uopšte ne vidimo. Pa kad one eksplodiraju? Eksplodiraju kada se na njih stane, kada se potegnu za rep ili kad im se priđe blizu. A od čega mogu biti napravljene? Mine mogu biti napravljene od metala, plastike i drveta. A kapisle i upaljači. Da, bravo momak. Postoje dijelovi mina koji ne izgledaju opasno, ali nas ipak mogu povrijediti. Dijelovi mina? Znači i dijelovi mina nas mogu povrijediti. Da, tako je. Zapamtite, nikada ne dirajte nepoznate predmete, pogotovo ne od metala i plastike. Ne igrajte se s njima, to ne mogu biti igračke. Vi imate svoje igračke s kojima se možete igrati. Nego, maestro... Mine služe da unište, da razore i ubiju, i da rane, da raznesu bol i patnju, da nanesu. Naučnici, uložite svoje znanje, uložite svoju pamet, pokažite nama svima kako živjeti sa njima. Naučnici, uložite svoje znanje, uložite svoju pamet, pokažite nama svima kako živjeti sa njima. Mina je naprava. Eksplozivna naprava. Da, mine služe za ranjavanje i ubijanje ljudi. I lukavije su od najlukavije lije. I još nešto, skrivene su u prirodi tako da ih uopšte ne vidimo. Postoje dijelovi mina koji ne izgledaju opasno, ali nas ipak mogu povrijediti. Vi imate svoje igračke s kojima se možete igrati. Kako je bilo, a? Kako je bilo?